da igramo Clash Royale. Kao što vidite, spremni zbog pravim sam u rangu 8 Dejana Kućića, brzo za njega. Da idemo na drugi akaunt. Samo sam da vam pokažem. Ljudi, pišite ako želite neke druge igre da igram. Možda Clash of Clans jer to je isto napravio Supercell. Vidimo. Samo vidite komentare. Evo što dobro. Ajmo da držimo samo liste brzni. Poz za juto. Gledali smo. Ajmo da igramo jednu drugu. Ajmo ovdje. Evo mini hora. Da mi možda napravim novo strašan damage, tako da bolje ovdje jedan log. Da promoši ovaj. Ja sam moj veliki trud. Možda s njegom lesak pa me ićepi. Znamo ovdje gore, ovdje me. Pobedili smo. Izvinite što nisam prišao. Niko se nije javio jer su malo. Inače izašao je ovaj Hog Rider Card Challenge, to ćemo vjerojatno da snijemo. Ja idem posle u školu, sad ćete da vam kažem koliko sati, u 10, a ja idem u 1. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ako je video, postavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Do tada veliki pozdrav. I obavezno sub na Čoko je to. Ćao.